ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯝꯕꯜ ꯁꯖꯦꯁꯟꯗ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯋꯦꯜ ꯒꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ MLA ꯁꯤꯅ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯚꯂꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯗꯤꯖꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠ ꯑꯃ ꯂꯧꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯩ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯤꯗꯔ ꯈꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯟꯂꯦꯁ ꯑꯟꯇꯤꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯟꯂꯦꯁ ꯑꯟꯇꯤꯜ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯨ ꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯑꯗꯨ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯅ 2/3 ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ 10 ꯁꯦꯗꯨꯜꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯏꯁꯀꯦꯞ ꯇꯧ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ 2/3 ꯑꯃ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯣꯜꯗꯒꯤ 2/3 ꯊꯣꯛꯂꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯀꯥꯏꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯔꯨꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯂꯤꯗꯔꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ 164ꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯅꯝꯕꯔ 4 ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ MLA ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ MLA ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯣꯔꯤꯁꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯕꯤꯜ ꯄꯠꯅꯥꯌꯛ ꯀꯥꯏꯗꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯃꯄꯥꯗꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯣꯡꯒꯥ ꯈꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯝ ꯀꯥꯗꯕꯤꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯣꯟꯅ ꯚꯣꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯖꯣꯏꯆꯟꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯗꯩ ꯃꯃꯇꯥ ꯕꯦꯅꯔꯖꯤꯁꯨ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯣꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂ ꯀꯥꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯄꯀꯥꯗ ꯇꯧꯕ ꯇꯧꯒꯦꯔꯒꯗꯤ 164ꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯅꯝꯕꯔ 4ꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯔꯒ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯂꯤꯗꯔꯗꯨ ꯃꯣꯏꯃꯛꯇꯤ ꯈꯟ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯃꯤ ꯍꯣꯡꯕ ꯆꯥꯎꯕ XYZ ꯀꯣ ꯃꯁꯛ ꯐꯖꯕꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯨ ꯃꯇꯠ ꯑꯃ ꯍꯩꯕ ꯃꯁꯛꯁꯨ ꯃꯇꯠ ꯑꯃ ꯐꯖꯕ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯃꯥꯖꯀꯤ ꯁꯦꯕꯥꯒ ꯇꯧꯕ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯈꯪꯕ ꯃꯤꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯑꯣꯏꯕꯒ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝꯕꯅꯒ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯃꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤ 5-6ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥ 5-5-6-6ꯀꯨꯝꯕꯀꯣ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯣꯏꯕ UPꯗ ꯑꯣꯏ ꯀꯂꯌꯥꯟ ꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯋꯇꯤꯒ ꯊꯥ 6 ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯏꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯊꯥ 6-6ꯀꯨꯝꯕ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ in order of kaida maming phajabda khangebra alphabetic order da khangebra khallaga ha taruk to kumba semis oiba aduga hayeng adum election laksani khalega amaina ama adusu model mani amai tawna yamna khana ne ne bam changin khali khoina asa sum tawbudi kanadi mingonde am asa tawsu kanadi ai ability do adu utpam changi mingonde sum mina tawrakhini mina chak pijarakhini adai mina la paisa pirakhini haina akhoi manipur gi chat pasidi moina su paisa ni boin ui haibane ma khoina kanu video ma na viral ogiba do aduna manipur gi chief minister lae manipur gi mantri im lae ka hairagadi kanu ma piu kanu to na ma adu su phatta bai tare aduna mumbai gumba kai gumba delhi gi chief minister na pong pong ngang ji har punjab gi kai kaino bu take income tax ke mo yam thidana ko adegi di mo gi tongan ba resource mayam le khoina resource mobilization su tawdaba aduga Naga gi su yauri Meitei gi su yauri adumapu hojik Manipur thoiba conflict si kuki singna separate administration tan basidagi achauba conflict ama thoktana hojik phawba khoi chahi ani hensela abasi oja khoi warushin ma porapo sungamdri adumakpu khoi hojik president rule sida miyamna president rule lakpasi pamambani adumakpu hojik si amuk akhoi popular government ama lakpase pame mayam ki people ki demand si khoi kitang nakshilakna ubagi mami makhati lagle adumakpu lairiba 44 si sigi sida masagi representation people act 1950 gi matung ina hairiba khoi gi kuki gi ngasagi hairiba khoi gi assembly mada seat se khoi gi humphudi lei makhoi yankhai sidi leigrabani na makhoi yankhai se chungyaw yaudana aikhoi lengak ama semba matamda oja makoina pa taliba makogi separate administration si edumak haidi officially pidrakasu masagi constitution gi matung ina kari constitutional crisis lakpa yabagi kari kamaina le oja untang thambiu si matang hojiki anauba lenga ki hojiki asagi wari ni na dra adubudi yam kana khona khangde asa di putok tawge nan ko asa ji di mioi bagi wakhan ji lep leipot leptana leipote ba asa si dum tawduini asa du realize tawba ngamgadra ngamodra pe wari ni boko hoji phoki di realization gi di yaudri MLA ni phumari police moni yanari je kaino ko bapta di sarkar se mari yanari bra sarkar di claim tawdu di sema yaroye governor raj bhavan da moina satna unai sum shanti wari kari sana bai wani sarkar di claim to go neba adu yanari ji claim to sin yanari bra natraga center na sarkar semu haira pa ngai dori bra natraga na governor da sum tat nuti jum chal unaduri bra kari yani je ko bapta de ko adu naina sidani constitution khangdaga di bera lakane haise constitution hai sidi MLA yanaba nati ne sarkar semba haidu di 163 article 163 ki makhada
अखोई लीडर मोई लीडर चंगी को फोरमोस्ट तौदसी लीडर अखोई लेजिस्लेटिव अखोई कारेब मीसिंदुगी अखोई लीडर सी नुपासी ओइरे नत्र नुपीसी ओइरे लीडर क्लेम तौदोइनी मी यांखै क्लेम तौ यापोती अखोई बाप मेम तानादब याउनरीबको अखोई अगांग मचादौना क्लब की संस्थान की छात्र संस्थान रन तौदुमायना एमएलए से तौखलेबको सिदी यामना लाइबक थीबा हाइतारे सि पृथ्वीद तौदे अतोप स्टेट तौदे अंद वा लांगना अखोई यानरे मोहाय यानदे मोहाय अखोई निफु पुले मोहाय निफु मरी पुले दा तारा पुले कइनो हुइदो लेबाकसिबु पुरा योकर फागरदौना कॉन्स्टिट्यूशन गे सुवा पाबिद्रबा बाप तादेबा सिदी 163 हाइसी राज भवन गवर्नर ऑफिस क्लेम तो चंगी आई हैव द नंबर आई नंबर ले आई लीडर नी अदुना आई सरकार सेमजरगे इन्विटेशन पीबियो हाइम चंगीबा मान सरकार सेमो हारगा वासक लौदोइनी और एन एफ हाइमस लौदोइनी गवर्नर अदुना चीफ मिनिस्टर हापनी अगदे कैबिनेट केरां खरा काउंसिल मिनिस्टर अमनी हापगा कोन असेंबली दा तांगसुम नंग स्ट्रेंग दो प्रूफ तौरो को नंबर दो उतोइनी हाइबनी दा सी केस मयाम एसआर बोमाई केस अदे जगदंबिका पाल केस काय लेबनी 1998 की यूपी की तौबगी अदु लाकपसिदा गवर्नर ऑफिस मी मैम हाजी तौबी मथौ तादे चौकीसु लेती मोइ निफु यांगे फंबगी सुप्रीम कोर्ट चक्कनो हाइबनी नंगी लीडर दुन तो मोइ मरी मंगा सुम वाकिंग चप पुन चपदु वारी यमनी मोइ पुल्लगा लीडर दुन आई एम लीडर म चंगी ख्वाइ फास्ता कनाना लीड तौदोइनो सरकार सेमबाइजे नो यांखै लेरबो सेमो हाइरोइबा गवर्नर लीडर दुन सेमदोइनी मी काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर एंड यावरि मी कॉन्स्टिट्यूशन दा आर्टिकल 163 दा चीफ मिनिस्टर ओइदो मी महान ममांग था चंगम चंगी सरकार सेमजिदा आई तारा की महुनी कुन की महुनी निफुनी कैम यारोय अन चीफ मिनिस्टर ओइगदो मी अदुनी लीडर आइसे अखोई की लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली की लीडर म पार्टी दु लीडर म चंगी बको अदु हान खनमम चंगी अदु खंदना सरकार सेमबा यारोय अदु अन खम आशा होइना दुम सिनेमा की आशा से सकपदुगी टाइप लाकनी आइना खम सिदनी बेरा लेसे कॉन्स्टिट्यूशन खतंग फाक्तोक फाक्चिन तौरगा खंगद्रगना अहिब मिद खरा हंगदो हंगिन तौब चुमबरा नत फागी माले हैबनिंदा एमएलए सरकार सेमदुनी उ लाउन अंगांग मयाम तौर लेपुंग भूमि टाइप जु अमदों तौ अदुदी याररोयबको अदुना आइगी बेस्ट सजेशन दा मोइ मरक्त लीडर म खल्लो लीडर दु अखोई बीजेपी करी लीडर कुकनजिना आदगी हाई कमांड तौरकनेबको अदु तौबुदु मोइ कॉन्स्टिट्यूशन ददी इलेक्शन एमोंग देमसेल हाइबनी मोइ मसे मरक इलेक्शन तरोगा ख्वाइदगी यामना सौगत पमीदुना लीडर ओइदोइने बसिंगबदी को अदु बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूशन गदु पारगा आइदी पार्टी खुदी में कॉन्स्टिट्यूशन हम लेजैना कॉन्स्टिट्यूशन गदु पारो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन हम लेस इंडिया से गाकनबगिनी सरकार से सी मखादा सेमदोइनी अदुगा पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन पाबीरो पारगा अदुदा कमाई लीडर खनगे येंग इलेक्शन तौर खले हैबरा नत्रगा आदगी सिन नमकदबरा अदु येंगा अमाय लीडर दु चंग सरकार अमा सेमबम चंग है अखोइ हुइक्ता मकोक तेम हौगलेबको अखोइ कुनमरी निफु मरी लेरे का अदुदा हान बोर काजखरे बीजेपी की ममिंग का बीजेपी की दुम ओइजरबनी अदुदा मु अतोपगी वाना अदु पुनबगी मथौगसु तातेब मोगी लीडर मना होमो चाव मना क्लेम तोगा लोरे 160 की मखादा अदु 160 फुकी मखादा मिनिस्टर मयामदु चीफ मिनिस्टर बुदी गवर्नर ने अपॉइंट तौरनी अदुगा ngसाइगी अतोप मिनिस्टर मयामदुसु गवर्नर ने अपॉइंट तौगनी ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ओइदोइने बदुनको अदु चीफ मिनिस्टर दुन मागी केबी काउंसिल मिनिस्टर खंजगदोइनी अन अदुगी पोटसिबा वेरी क्लियर नि अदोमदि चत्री खोसी मफैरोम द चलीबको अरें खम सका फंबगी सेमगी सी आसाबदि लेरंगनी अदुगा मदु आशा दु थबक ओंथोकपा रियलाइजेशन तौबदा खतंग लाप माली कैगना पोटाद्रीब मोय लीडर खदे सोयारो लीडर मोगी मरक्ति लीडर म चंगी लीडर दु क्लेम तौदोइनी मी यांखै चंग यांखै ने क्लेम तौदोइ नतेबा लीडर दु ममांग था चंग सिनी आइगोंदा सगत पसि लेरे अदुन आई सरकार सेमगे आइगोंदा बातोन तौबिरो हारगा बना सेमो नुमि सिदाइना तौरकदो पोन हाइबनि दा वासक लौदोइनेबा अन याबु यादि ngasi वासक लौरगा हाय नुंगालग एसेंबली द प्रूफ अदुम तौबु यानेबको ngam याद्रगा अदुम दुमि त्रांगानि लौबु याय मतम खरा दुम लौथोक लौसिन तौनेबको अदुगी पोने अदुम लेरे अमना करिंग साइबिबदो क्वेश्चन अनि यावखिबनेबा हाइदि हजिक से लोशन बसु ngamdre sigi mathakta aina ojada mung lakchani sina hajiki ojana thambi base hariba article 163 gi matungina constitution si taseng namak khangdrabra habagi khangdrira thawoina khangjinadribra habagi hajik miyamna yamna ihau se haidi ngarang na hana khoi tang kun da gwaltabi gi issue si da su oja praman da hoji issue si am chaung na thoi ngahan imani pan sok tana khotana tawri even kokomi MHA ga wari sana ba chatkri masigi response hoji phau khoi khangma ngamdri adumak pu oja praman da ina lakchini di khoi oja hemanta na su warol mayam budi thambi gre masida oja praman da ina lakchini jinga sagi
election ama fight tawraga miyam gi representative ama oirakpa haibasi constitution si khangdabasu adumak yauranggadra haibasu dum khalle miyoi khara ado hariba ngasagi nifu mari sida ojana thambiriba claim tawgadabani claim tawgadabase claim tawdana koi nifu mari yasinare haidana chatli je ngasagi mayamna irang se haurapa sida divert and tactics taunaba divert taunaba tauribra natragana taksengna hojik lairiba phibam sida sarkar ma semba ngambagi keno sidi uba ngambra oja premanda kamai kana kana su Delhi de kau sak khibra ai pau re tarak speaker chu sak kam su mun khang de re di pau ni ko amaina akho isoi re di Delhi ba go in tawle du di yaroi moi ma da punjal laga this will our Karnataka gu badi makut thangana raga si gi leader ni si aya pan leader wa khoi mam loi le re kana ga sogot laga amaina tawai ba ko amaina so mut ka da bani adu di hana moi masada preparation tawdo ni center na sum khan ni har ga di yaroi si keno ni akhoi si national party oi bagi pot pothok ne base ko national party ka sukai de national party yam kalli national party saka pairi de laiba khudi mo state khudi mo national party ruling tori ayam maximum da adu su moi gi leader ma lega da bane ko kare ba mi legislature mayam du gi leader ma moi party du gi lead to no ma khan ga to ne ko adu khan bangam da basi sibadi yam laibak thi ba hai tare anu si lai ta bani na akho ji son bani na leader lai ta ba khoi ma sem yana da ba ai oi nang oi ni tawna leiba adagi mi du na su aina leader ni ngo du lo sogolu noi wa kan nga ga nu ko am leader haina tawgi command lai tabirina center na nang mu law mu kong ama mu kong ni ana khoi joker tare haibani da aduna khambana masi yamna nungai taba poni ana mathang dadi mayamna mihut khanbada mi shoi ba hut shoi ba ne ai phagi tawjabani mihut ne ori si they are representative of people ne akhoi gi right mayam chanu je moi scenery ni aduna mi shu oi ba hut shoi ba adumba mi khanbam change adu khalau da ba gi dosa ne khoin tare se aduna bu claim tawai mohta wari oi le pung oi ne pham ne lai re ba ko aduna ne khambada we are very unfortunately manipur si manipur gi rajanti da number leiraga sarkar sebangam da ba claim tawangam da ba si handa kisna han ba oi doi ne ba ko adu su matam yam changre kai gi nga PRI sidi hojik sidi president rule si manipur lai si house dissolve to bona teo akoi na khangbi doi si SR Bomai haidana SR Bomai against Union India haida 1994 gi just mapan held over case am lady adu gidu law leni by virtue of article 141 of constitution of India adun adu gi makhada esa bo maina haisi pera number du kawre man haisi unless until assembly is dissolved tawdragadi house will be suspended animation de laini ba aduna haibadi anytime sarkar semba ya haibani da haidi adu Delhi da chalaga ai sarkar semba yarabra yadabra hangbugi mathau ta de ba hangbai mathau ta daga su rangti ni na mapangan kanjadabani na ngamjadabani na mingon da sum permission loba mingon sum hangbai wari na adudi hayeng sakhat lamjin su amata yaroi kaino bu karam law pass to bu yai asi 7 schedule of the constitution state the towa state list union to union list ani mona to ya ba congress list ani yaw lei ne adu kaim khangaroi hayeng adudi akoi ji am pharak tara ne sarkar se mudu governing office ta 160 ki makha da chala claim to dong ne ji khang tragadi hayeng leiba pai ga di kaino to du su kaim khangaroi ba ko ayeng khamada no asa nothing moi sarkar se me asa dona mo raga moi na mu hanjal lak pada thodong mai pu sakhat khok sakhat tan lamjin ga tana dana manipur integrity ga si yamna chelan ba du magi thodok pade asa uzate kaino har kanda akoi si constitution khang da bi laina ba nare covid kumbani si ju adu haina moi du constitution oza oyu adi advocate oyu haiba na te da fundamental rules of si game gi rule gumane bon sana budu da bon gi niyom niti khangdaga su miduna dum yam kumna lai yam haidana bon smain kaw bon sit smain taw adu khangdaga su bon di niyom niti taw sanari dana ko referee ga lai referee speaker oi doini adu mayam du kharadi khangba chumi dana ko ka sai rule game gi rule du khangba chumi dana adu haina loemba constitution ji yam thar phone khoi pai apa bani maji BR ni kam da commentary yaw da constitution ki commentary yaw ba lai ru tar ga di nasai gi Dugada basuri iba like to lay di madi volume 60 70 sugre sigi kaas bukta chaloi aduna constitution gi supreme court ga esa bo mai ga se pe satet ka 780 umpal adu karam pa pujan thi adra ina khambada masi yam kuma nei na ba haidi constitution crisis sama la haloi hare ga de khoi constitution khangbom changi ba ko khangdre government advocate general lairi adagi di afau okay mayam lairi the department of law lairi manipur university gi department law lairi danaman juri university gi professor no pesa ga lairi simem be tana ga amma chathabam changi ba mi constitution khangbom changi atopo state di huji hujik sarkar je semalak te khalone claim to biro khai fast da hongo sauba amana claim sida
governor na claim accept tawraba adu tagadi supreme court chat pa yare under article 32 ki makhada PRC judicial review tawsan ba yare adu mai pakani esa bo mai na haibani number lega sakar semandragadi PR do revoke tawgi notice akoina judicial review tawgani haina supreme court haibani bako adu ma chalaga dum tawba yani aduga ngai representation people ega leira du gadi thodo mai lendi saka sem se gadi aduna adu gi pot ama leire aduna ina khambada yamna masida khoina yamna leba ki luruba timing sida leader ma moi masing ma da khanba ngam da base ha leader du center na endorse tok to bi ai ko Mr X oi ge du center na X su pam da bi ai nang mo to y ni ohen ge ha pe this different thing adu ta su moi gi mar ta gi consensus ama X ni leader oire khoi gi di mana yanare adu da ma se khoi gi chief minister hapiro claim ji mona tawhal laga proposal am le bam thoe adu leitra ga di center na sana bi grane ana sana budu da khoi ju yaw le ni nang amu law amu si ni ama amu si ni mai to matam sum lawraga leirani adu ga hayeng PRICD khoi gi अखोई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मादी अगेंस्ट ने बको मादी रेयर सुरियर केस एक्सेप्शन सर्कमस्टेंसेस लेगदा पोने बको अदुना अखोई द PRC याम आशा तोमी आशा तनी मणिपुरी ओ मणिपुरी फुल आशा तारे होजे PRC खोन आशा तोमी मसी खरा नाइखाय रकदरा अखोई टेररिस्ट सिंग से कुकी के हाइजर को टेररिस्ट लोय टेररिस्ट की धर्म लेती कांगु बेती टेररिस्ट मी हाटपा नियमति थुगाई बसी टेररिस्ट नि मणिपुर खंगदा हौजिक से मोजि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाउथोकते अदुना खुथाबा यादि हाइबम संदोय अदुमा क्लियरली लाले हौजिक लोनी लेरे अमना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाउथोगा अखोई अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक की मखा थबक तौबा मा नत्रगना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सुरा लाउथोक्तबदा भारतीय न्याय संहिता की मखा सेक्शन 113 की मखा एक्शन लोबा समाय तौ लो सी टेररिस्ट लाउथोपगी लो मा लाउथोक्तगसु टेररिस्ट हाइसिदी आइमोन सिदा पार्लियामेंट अटैक तौरगा दुगी ग्रुप दुबु टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाउथोकप्रो लिस्ट दु येंगु शेड्यूल फांगना गिदर हाइबनिदा अन सुम मारी पंगे तिजेना बिवानी तौरोइन तौदोबानी पॉलिटिकल विल लम चंगी अदुना खोइना PR दा सा तौरमिसी सुसोय सोयदना मिलिटरी क्रैक डाउन तौरनी टेररिस्ट की मरु फन मुथलनी कोकोबिना नाको गा है आइजे नाको गम पंडित टेररिस्ट लोय अदा अदु सिम तौरका खलुबनी छत्तीसगढ़ तौदो माइना जामुन काश्मीर तौदो माइना खा सथरका खनबा अदा खोइदे लाइसिदी अखोइ सिसु मिहुत्ता खुद यारमदबदो कुछ मी ngata ni ngasai chaliba boi tara ke mayam do ko mi ngata oram khud amta yaramdaba adai soini amaina same as akoi ge PRC ju president rule yaramdaba wari ni da president na oram adana governor di leiba rule do yaramdaba rule yaudaba du na manipur kana government notice mi tholak khabani madu achuma notice de khangde ama secretary chief secretary ra secretary na amadi sengdok khabani na thokpadu karim order bigi di hairi karim order bigi de oiraga di why not action lo du kai gino hojik na adu चेनबा महारेजिमेंट की करी मैम थबकी सस्पेंशन डिसमिस का तौदना कोर्ट मार्शल का तौदना ऑर्डर यादना मोइ थबक तौद याबो दे शुड बी कोर्ट मार्शल अंडर द कोर्ट आर्मी 1950 की मखा चथरदौनी अदु इंक्वायरी तौ लेखिद्रदु ऑर्डर पीगी दे हायदु ऑर्डर पीदबदु सु इंक्वायरी संग तौ कदोबगी इंक्वायरी मुक तौदोइनोबा अदुना इंक्वायरी कमिटी का सेमदु आर्ट दु इथोक थोक तौबदौ नाइ डायरेक्ट अदुम एक्शन लौबा यारे देयर इज नो ऑर्डर देन व्हाई यू आर डूइंग दो सो हाइदि एक एज ओमिशन जु यारे अदुना कदोबी नंग तौरिनो विदाउट ऑर्डर व्हाई यू आर डूइंग सच एक्शन you should be liable under the Army Act, court martial start and proceed tau dong ne adu tau dage adu committee na muk lep na ga ni hai adu erga di posi round merry go round da ong sum tham kai the solution purak ta ba adu gi pota koi chatli ba ko adu ni sarkar sem gi thodok su adu ne ba ko adu ga tau du di la ka do ba sarkar du di anu ba ngak ta ni da anu na ti thai na leram ba sing du ne ba ko mantri mandong nu khar hong dong jin tau ko dra amai tau e du ga kuki gi yaw da ba do madu di thoidok na madu sarkar सेमग मई लेने कहीं मोयदू मोइन हायंग एसेंबली प्रेजेंट होइबा ngam ओइरा लोरे मतम खरादि दुम पलि मरै बकसु खाइदे कइगरा का खोइ हारगा जामुइन काश्मीर से जामुइन काश्मीर सी 2019 की जामुइन काश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक की मखादा यूनियन टेरिटोरी अनि थोखरे अमना जामुइन काश्मीर हाइबमने अमना लद्दाख हाइबमने लद्दाख की असेंबली लेते म डायरेक्ट सेंट्रल रूल तोबन यूनियन टेरिटोरी विदाउट लेजिस्लेशन सो डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट अदुगा हुजिकी जामुइन काश्मीर सिदी मादी जामु यूनियन टेरिटोरी सु लेजिस्लेचर लेजे मादी ओमर अब्दुल्ला नुदान ओरिजिन चीफ मिनिस्टर आइना हाइजे किसी पुसले कैना कांदा मोगी असेंबली दा सिट खरा हांगा लेयो कर्म सिना कांदा पोक से
Pakistan occupy Kashmir se still India na high city is part of India aduna moi de gisu represent togada ba moi taru ma tare rama agi constitution India khaido thamje adu moi du kanam to bo tawdre mi na occupy tawle mi na backend tawga thamme bo gisi adu bu de legally they are the part of India and India na claim to ebo ko adu claim to yana bani Pakistan occupy Kashmir poki assembly khagi constituent assembly khagi seat to so the hanga chauki hang lay moi city 60 adu moi pa yaw do ko amai to ka khoi su asi po kumani khoi da terrorist occupy to district manga se Sandel hariba Chusambu hariba Kangpokpi Fejol hariba lena ko Tenopal hariba si mayam si they are nothing moi khatak budi khenai ga su they are also khoi de facto khoi kanoni moi terrorist occupy territory ai khamada last di moi hangal ga dum thambu ya janida boat ka tawde bida kaino terrorist na tawba boat to di boat na trene represent to na tre people gi moidu di moina yabdu ka do ni suspension operation kangu du na yabdu boat ka do ni ya tabdu ka ro do ni lepa bunga moidu ni adu gi hai mayek lara khudam maibu handak tawbu moi kaino da Guwahati da phambadu mi phamdu da suspension operation singdugi magi wari sabi dialogue tu satharo adu natraga India government ho engage to haigal ne haibani da adu takut everything is suspension operation group sida loi leire adu na Manipur rang je phan jaga idai laira me na ga jam lura me Manipur rang se yam complex oi kana da super complex ka haira me hoji ten kam da very simple way Manipur rang sibu live leitre a plus b tinjala a b tai ba du mai 2 4 tai ba du mai na simplest oi yam live irang or me Manipur si kam na lam Manipur irang si suspension operation lai ba kangbu sina moina loi thon bo oi le me adu loi ba tare koina adu na takpadi Manipur irang si now very clear suspension operation ji pharaga moi si abogate tor ni suspension leite suspension operation ji amon tawtraba adu moi terrorist organization lau thoba ta phara adu jail thamaba adu moi daka le ga encounter on sport ta Chhattisgarh da Maoist mayam takhai ba maina 31st March akogi 2026 Chhattisgarh da loi duni Maoist amaina van date am lephoga terrorist solution bagi date am lepira ba adu loire Manipur rang yam luwi ninga me baidi hoji am lai kai ka mo Guwahati da phangi bifam dagi now very clear everything Manipur is done organized and under the systematic planning of quick suspension operation oirame adunabu MLA si representative wari sadau du MLA du wari saro suspension operation satharo haigalagadi porsi MLA are nothing, they are the mouthpiece of suspension operation. They cookie all those civil society are nothing. Suspension operation kangu law in a hostess or tamaga singang boileme and very clear way a Manipuri solution city yakuina pangang we on CDM Lirame suspension operation si Chakhaira Kanda aduga madu suspension operation yauriba organization singdu pharaga logi matungina akoi rule law je palaga moisi unlawful activity prevention ekimakha phara jo in jail thamaga terrorism law thokpa natranga waging war against the state 152 of Indian Penal Code 147 palaga tak phara adu loirame wari sidi adubu akoina tawdubu madu kanana tawdoino haibadu ne khoidadi MLA gumasi sarkar sembagi di yam thawa yawi adu handaki matang sidasu akoi Manipur imagi Manipur thawa yaro gaisa aida yapote si order pdc piba yada order ne si adu ne moin order piba yada sarkar line am yawi dana pera number 3 da kaino si order si subi piba yada adu da governor ga piram ba security advisor ga chief secretary ne ga army gi general ga piram ba adu phar atum tarani kaino subi piba yada bane lam mamagi maming bu khumjalu muthalu haibasi prithvi gi luom ta namadu sanction tawde India constitution yade adu federal scheme ji hit to bone aduna order bi ba suya yada illegal order ni aduna order oram tagadi hauji di government na order piram da yai haibi wakhal la inquiry committee laire aduna order piram nu malak trene ko adu tagadi adu ai lairiba Maha regiment gi adu thabak tawjoi singdu dandi phangduri hauji ko adu yam lure haibri da an sumba porsi mayam laire aduna asa mayam lai asa ngakta ni tongni sinatra asa isi asa du phangge harga di law se apply tawdoi ba ko hai saka assembly the constitution makha assembly ni vote tawdoi the constitution makha tawdoi ni chakhot pai ju akoina chakhot ning he ga kano da chalaga march chalaga henjana bi hiu ya pote ko sai labor resourcing ji tawdoi ne law semgu dori bani adagi di tawya basi constitution lo yaujabane constitution ji nei khori thue do samura da kai nei khori thue da constitution yam nei bam chang yam nei ka na maside loi thol ka ni ana hai grab state Odisha gumba
अदगी कहीं कर्नाटकागुम्बा साई साउथ सिंह हंद सुप्रीम कोर्ट केस हम तौने अखोई मिनरल की अखोई रॉयल्टी लौबगी टैक्स तौबदु सेंटर लोय लौ लेरमे अदो मोय मैम सुप्रीम कोर्ट केस तौबदगी ए सिदी लाले स्टेट सब्जेक्ट नि स्टेट कागदबनीगा थाइन सही कुन कुथा मांगदे स्टेट कागे लोय फुकट लगे स्टेट पियू हाइगल एमनियो अदो मीदी लो फजल सुप्रीम कोर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन नैनरगा लाबनिना पिट इन सब्सटेंस रूल दु पालगा पिट इन सब्सटेंस रूल नम लेरिबो को अदु पालगा सुप्रीम कोर्ट आर्गुमेंट तौरे तौरगा मोइना ngam सेंटर ना मोइ पैसा पिरकदोरे बुलो अमाय तौना खुसु याम हिंग हाई सिंग बम चंगेबा लो जे खंगदे कम यारो लेबांगा पसे खु इंडिया आइदि समना हाबदा rule of law ne khoida leidusi rule of man na temi aduna khoida rule of man gi type ta governor de hek satpa adagi ti ada satpa si khatang adu chalu satta yaro aduna ni kem kan da kana gumna resonant party gi mathau tare kaina khana khaleise adu su mathau tai ta ga su resonant du kan banga mo sana lai bak sida kai ranga koi paisa leite ja chu me paisa leite kai kem yaro bore ji paisa ni money power ga muscle power ga misinformation ga hum ji election tongai ji amana money power M ade amana koi muscle power M amana misinformation aduna M hum gi la ne election is money power ne muscle power ne misinformation pa hai je doni adu to vote ga la pa hai la ni ahum sin M hum gi la ne election is de aduna M hum si ha yade sidagi nang starting to bo yaroi selling pirakani piraga su aduna file da na malai ni थबक नम तौनी अमाय तौरगा करोड़ से तुम यामना हाईली कंटेस्टेड ओइबा कॉन्स्टिट्यूएंसी ददी करोड़ अखोगी 200 300 कसु चंगबगी पोट ले अखोई सुम नैनाबदा बोबा अमदुम ऑफिसर रेकॉर्ड नतबा अतै दना करोड़ 5 तरुक साइसे चंगनैबा अन करोड़ 5 तरुक हाइबु अदुम हंगबा याइने कॉन्स्टिट्यूएंसी अमदा मणिपुरगी पिखरबा पिकपाइदी लेबाकसु पे मीजु मसिंगजु पे अखोइसे अदुना अदुदा 300 crore to 200 crore election fight to wise kada digi line no 200 crore se akhoi dum naina ba yae haidi akhoi sida industry to lai pote natra ada to enterprise am to lai pote adagi di adagi tawn reliance ke tawn adu busam to lai pote kada digi 100 crore invest to do election adu takpati something problem le ano kham adu bu nano Tamil Nadu daga di Jayalalitha si akhoi gi magi possession of disproportionate asset tawbagi ma case ka sai ba ko haidi man lai building man lai pai paisa do kadai dagi lai income noise legally lai lakta ba akoi swai di enforcement directorate ka kadai chakham khangdi ai wa khanda building wang saba gari yam laiba adagi boat paisa ga yam yelisi pot lai rabani ne haidi ai ya da black money gi kari gi adi money laundering gi pot lai ram dori ne ko lai jaga di kadai where that money comes haidi mi amna thabak tawda tolop lupa la ani saram ta ga su la ani do man ma ponje chupa tungjal ta ga su kasu karo kuntha di lai roi ba ko and where that 300 crores come 500 crores comes aduna ai khambada akoi swai sida leibak sin ning da ba khoi gi main kano di defect kana kanda ai khoi na election da leibak ning ba lai he to sue lai khara hairaga leibak ning adi ju phaine lai ga bhai ga leibak ning ju kan de ba ko lai ga haitra ga leibak ning bu ne pharam do male mai to na lai hai ba khot pa su khan ba leibak ning ba si masi da khoi khan bam change ba ko leibak ning bu du patriotism wa khan du lai traga di manipur yon tho su ma ai kana re di Delhi da flat le ga lai ro ge halak to yare America yum sa ga ga di loi rai bani da adu gi po ni handa khoi na manipur gi maming mu that pa da akoi na phangi si MLA amta sorok to tholaga law tadi ha ma conference to press conference to ngang that's different thing MLA irrespective of political line aina khubag ek pani aina layak ek pani aina thaman ek pani adu loi tok thok perga lambi thokpom changi moi this is against the integrity of Manipur this is insult to the Manipur masum basi tawbudi akoi symbolic protest tawi symbolic protest haraga moi ma kadai na polap ka phamaga ko sidi kano gi nate ranji dol gi wari nate buk si Manipur gi wari ni ko adu maina ga solidarity gi ulan ning baga khoina poklei kayum kanda adu basi khoida laiti adu atopa lebak tadi atopa state khoina leiru Maharashtra ko phana koin leri Mizoram phana koin leri adu hujuji apaw ranji wala ni ga taise ko chawra pam loi khangnei ana si singsi adum fazana integrity leraga solidarity utleba symbolic solidarity marakta akhoi ne madu leitaba saka semagi kano se lalong sida adu sa asadang tawga leiba lo da higher potu di tawtaba aduna tum asa tawga dum leibi kana de tan ko adu khwai phabadi sum sangdoraba hojik si tha ni hum sujale tha to ko suraga mathang amuka next 6 manam extend tor podang parliament puthor kine ba ko sm kano se akhoi PR se almaina sangdok pa targa di
आई हम्बल सजेशन दा अदो आई मरक तु सरकार सेमगरगदी वेल गुड याम फारे ngamdragadi khoi MLA sina collectively how dissolve tobiro fresh mandate ama lobiro haiba ko adu mugi kholam su lakpi ade sarkar jum sem ngamaktragana leader ji maru leader khandagadi yaroi ko unless until leader ma center na khalakpa natraga mugi marti amana khanba adu khandagadi sarkar sem so yaroi ko unless until claim to the office of the governor adu ngamdragana 2/3 majority tholpam changma moise 10 schedule gi makhada disqualification clause escape to ya do ni moina 2/3 ama any tool the 2/3 tholaga atopa mache makai ga to saka semasu yabagi room ma leba ko leader je sum khan mangam draga na akoi constitution da 164 gi clause number 4 adu makhada MLA oidraga su chief minister oibe yai MLA oidraga su mantri oibe yai ko yam oigra india da odisha gi ko double part nai kai du ga chuma pa do torga nonga khara ga ma do kai ka ta bi ta chief minister oiga ko na bo to oi wari ne ko manipur joison da ko mai to gi bra yam leibani india gi adi Mamata Banerjee ju chief ha oira ko na hala ka bai wan handak se ko amai to na pakada anu to ge di 164 ge close number 4 du sina biraga karimta leader du moi makti khan ngam dra mina ko mi homo chaw xyz ko masak phajabara natraga lai haibara natraga lai su mataram haiba masak su mataram phajaba laidna ko adagi di samaj ki seva ga tawba rajya khangma mi ga tawga natra party ki kai oiba khalaga dum banaga ohelaga adu su model amani yengbu yai ade amana atopa model amana mu kaino akanda mi manga truksi akoi gi chimis ogi haina lairibani na moi singse khoina tha manga tok tu kumba ko divide to obe UP de oi kalyan sing mayawati ga tha tok tu oi ni na hawai agreement inna amaina constitution adu gi provisions yawi admai to na tha tok tu kumba moi singse in order of kaide maming phajab khan gebra alphabetic order khan gebra khalaga tha tok tu kumba chimis oiba aduga hayeng adum election laksani khalega amaina ama adusu model mani amai to yamna khana ne nebam changin khali khoina asa sum tobudi kana de ningon de asa to su kana di ai ability do adu utpam changi ningon de sum mina tawrakhini mina chak pijara khini adai mina la paisa pirakhini haina akhoi manipur gi chat pasidi moina su paisa ni boin ui hai bane khoina karom video ma na viral ogi bodo aduna manipur gi chief minister lae manipur gi mantri im lae ka haira gadi kanom piu kanom to na ma du su phatta bai tare aduna mumbai gumba kai gumba delhi gi chief minister ne pong ngang ji har punjab gi kai kaino bu te income tax ke mo yam thi dana ko adegi di moi gi tongan ba resource mayam le khoina resource mobilization ju tau daba aduga adu masi tau bu to gi le ja manipur si resource than ba le ba ni da adu sana le ba hai sini resource haira kanda kaino na te human resource ama le re aduga natural resource haidana biological diversity is resource ni u was resource na tani akoi haire de se carbon trading gain to carbon ji yun dun akoi na trade to ra thami ba carbon mayam se akoi international market de yun ba ya doin akoi forest mayam se sidagi crore su rupi tan ba ya doin carbon trading je koi to ta ga kaino bo Europe da di u hokre bari bo America u hokre mo de carbon dioxide da pailen akoi se carbon dioxide tip to le ni akoi na kalli ni pitri ji amai to na akoi forest sing ji forest canopy ji hot cotton to ga akoi carbon sink mechanism to akoi na akoi ki climate change ki adegi di akoi ki United UN framework convention on climate change adegi Kyoto protocol si de yauri carbon trading gi si de to na carbon ga si jungle ga si akoi paisa thok pa ya jungle kakta banate jungle do gi paisa on ba ya do ni akoi amai to sum gi wakhalung ji puthok tana scientific oiba method mayam sinaraga tan ba yai ade akoi si resource of natural resource am lai mineral ga sam lai rang ne khan da sana ga thuem kai ai di sana thom do ma sana lai ba hai ne I am still down sana ga simani put phangam su yai ba ko ade tourism kari gi sector ja kholan ba yai yam yare da hydroelectric power ki northeast super power ne hydroelectric power si entire India ji northeast ne pirak ka do ni khara lega adu daga manipur de yaw bra du gi map daga leina ko adagi international trade asigi Asian countries nga taw ko yam taw bu yai da suma mayam si masi da ne khoi MLA MP gi maru oi se moi de vision number change ba ko vision leiba leibang ning ba leibak si akhoi gi 2050 da kari oi ni manipur se leina ko tu adagi di 2060 da kari oi ni ka si vision ko mission ko an sum ba ga si yaw ba mu change ai pokara ba mantri oi ra ba du ga sahi manga se ai koras thara ba du ga mathang da mu pasai am na khomjala borong le pa adu di kana ro ko moi mayam se vision number le ra ga akhoi manipur se 2050 da kari oi ni gani leina ko 2030 da kari oi ni akhoi sustainable development agenda ga ta UN gi
ꯑꯃꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯃꯔꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯥꯕ ꯃꯨꯠꯊꯠꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯛ ꯁꯤꯝꯇꯪꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯥꯕ ꯃꯨꯠꯊꯠꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥꯅ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯎꯅꯈꯤꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯛꯈꯤꯕꯁꯤ ꯃꯥꯔꯆꯀꯤ ꯇꯥꯡ 9ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯐꯣꯛꯁꯅ ꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇꯨꯗ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯈꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯕꯁ ꯑꯃ ꯇꯨꯝꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯨꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯨꯃꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯥꯡ 10ꯒꯤ ꯒ꯭ꯋꯥꯜ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯇꯨꯗ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯍꯥ ꯔꯦꯖꯤꯃꯦꯟꯗꯨꯒ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯍꯧꯗꯕꯒꯤꯅꯤ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯊꯝꯃꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟꯗꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅꯕꯨꯗꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯁꯣꯔꯤꯃꯛ ꯍꯥꯏꯗ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯋꯥꯍꯩ ꯈꯔꯕꯨꯗꯤ ꯁꯦꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯖꯥꯇꯥꯅ ꯎꯅꯔꯨꯕꯗ ꯑꯩ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯤ ꯃꯥꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯥꯡ 9ꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯨ ꯃꯥꯔꯆꯀꯤ ꯇꯥꯡ 9ꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯨ ꯊꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯗꯨ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯃꯥꯟꯅꯔꯞ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯄꯣꯂꯣꯖꯤ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯨ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯁꯤ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯊꯣꯛꯄꯁꯦ 28 ꯃꯦꯒꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯂꯤꯚꯦꯟꯠ ꯄꯥꯔꯠꯁꯤ there had been no instruction whatsoever or even remote thought of covering the name of the state as has been alleged hain tawde haini ko instruction pide adagidi pibidi laina sukan mu khande haini adu aina ngasai haijagi du chume dana ko sumba state amagi maming si cover taw haise masi order tana ba lu leite ba lu akoin order ji pakta ta ba ya boti india si manipur si rule of law ni lu lebak si ngai ne ba lu du chalai na ba mi leje ba yani si minister du na lu du chalai na ba lei ni mo executive ni si minister si council minister executive ni adu ai lei ba ni na any order pass of lu amagi makhara tawdoi ne adu sigi order se pass tawna ba lu leite yam jati ji sigi order si justify tawna ba adu gi section du gi du maktung tawbani adu article matung ni tawbani se karim leite sini pithribi gi lo da leite india lo da leite manipur lo da leite adu na ne koi illegal order ai illegal order di lu na ya da order ne ba tari se ano ta di haire adu hujikti adu kanoti confirm di tawdri madu inquiry committee na tawgani lepakani haibani report ga action logani hai hairi ko adu bodi phai lobiyu tawudabu leite haibadudi chumabani na dum action dum lobu yaraban khale be wakhanda hayang inquiry na tawdu sin karino pata de adu ni we tawbiro aduga sumba sidi tawba yada poni tawba yada baidi akoi gi india gi constitution yadre federal scheme da soe akoi state si insult tawni lawre adu gi mathakta mu akoi loni lei amana akoi gi dishonor to akoi national kari enam lei ko adu ma 1970 wala kana adu ma khada dandi phangdoi ne mo ade lo mo su lei improper use of emblem name ga tawba mo lo mo su lei ko adu ma khada su mu emblem hara kanda akoi india gi wana ti state ki emblem state ki maming name of the state as yauri ko adu abbreviation asai gi gari gi number da mn ga thaba adu su cover ga taw ya pothe hujik lu du na cover tawri ni lu ani ni insult to national honor act laire ade amana hujiki improper use of emblem name ga taw lu ngo lai ri ko adu su attract tawre adu ga army maha regiment ase indian army ni akoi da ani chui amana kep haiba ma central armed police force haiba leba ko aduna assam rifle ga haiba adagi di CRPF ga haiba adagi di noi gi CISF ka haiba sumba singsina akoi gi kep ka haiba central armed police force ma sina minister of home affairs makha da leba BSF su kep ni adagi indo tibetan border police force su kep ni and central armed police force they are under the command of minister of home affairs makha leba aduga indian army haisina minister of defense ki makha da leba ne ba ko aduna aduga ngasai gi central armed police force mayam do operation command budi indian army ne piba and mari budi dum leina ba aduna aina haije kano kada army gi di mai tongan ek am leba army act 1950 hena adu order pe na tawramba order pe ga tawdaba adugi dudi akoi da court martial kawi mo tongan ba law mo leji ba ko court martial tawdin ain khamada court martial proceeding sathaba chumrin khaleba order leiti hai mina aduga
अदुगी पोतु म तौबा अदुगा हुजिकी पोतो ऑर्डर लेरगा तौबो ओरगादी ऑर्डर पी मिदु मथक एक्शन अमु लौबो चांगे कइनोगा सिदी इलीगल ऑर्डर ने सो पी पी यादबा खुदम हायबदा एनालॉजी अमखा ए पिजगे खुदम हायबदा अखोगी वार गे मतमदा ऑर्डर अम लई मसी कई ऑर्डर कवेगादा नो क्वार्टर ऑर्डर कवेबा नो क्वार्टर ऑर्डर दि कइनोबु नो सर्वाइवल बी लेफ्ट इन द पर्टिकुलर प्लेस है मी द हिंगन गनो मफम दुदा हाइदि लोय हादु ओबा सी ऑर्डर सी पिने मरमक्ता हौजिकती मसी ऑर्डर सी इलीगल ओइ हाइग्रे अदुना अदुम ऑर्डर दु पिरक तागदी अदु ऑर्डर दु पी मिदु चावगे पिके दली फंगदोइने हुइबो सोहाय लोज अबब यू लोज मखुत पायरा सिनबा यादे अदुगी कोरारिनी अखोय सुगुम्बा स्टेट की ममिंग दु थिंजलु मुथलु खुमजलु कासी सी आइना खमदा अखोयना खनने ने बसी ताबदि ओर मजो एंगले कई अखोय कुइरेबा नुबिन निनुमी सुरे अखोयना मसी इलीगल ऑर्डर नि सुप्रीम कोर्ट अदुगा यारगदी यू शुड गो टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सी सुप्रीम कमांडर आर्म फोर्सेस ने Constitution की आर्टिकल 56 दा हाइसे प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर आर्म फोर्सेस ने प्रेसिडेंट दा पीगदबने डायरेक्ट पोलिटिकल पार्टी गइना प्रेसिडेंट से था उनगदबनी प्रेसिडेंट एक्शन लौर कने मका हाइदि मान ओवरऑल कमांडर ने इंडिया की आर्म फोर्सेस मयाम से नटगना राजनाथ सिंह सिना माय डिफेंस मिनिस्टर ने बको माय मखादा लेदोइने आर्मी से महारेजिमेंट से आर्मी की पार्ट मने अगर अइना खमदा अदोम दगु संगम चुमबरें खले कोइना पोलाव लाउना बनतब हाइदि लो म लेबाक से लो लेदिना प्राइम मिनिस्टर से लो ना हापैनी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लो ना हापैनी प्रेसिडेंट लो ना हापैनी मी कॉन्स्टिट्यूशन लेजरिदना अदुना अइना खमदा हुइबा सोआई लो सबब यू लो म लेरी अदुना लो दुगी मतुंगिना दंदी पिबियु हाइना खोइना लावगदबनी गवर्नर बोक्ता इन हाइदो गवर्नर सी आर्टिकल 167 की मखादा मासी ऑर्डर एंड एफार्मेशन तौदोइनी गवर्नर ऑफिस हेक लेवल लाखपु नुमितो अदुदा आई काय ममिंग दो हायने दुगा मान हायरगदोसी आई विल डिफेंड प्रोटेक्ट कंजर्व constitution and the law and I will do for the welfare of people kind of man wasai ni akoina hangbadu si tawirabra hangmam change ado MLA na hangadabne I will preserve protect tawbam yawini wan masi amaru bani ko aina kha masi jo akoi si adu ne akoina marakta nungai rakti se lu si khangdaga dine si matang taw lo sela se ko ai hairake masi amaru ba parne 159 article 159 da governor office lobusida chief justice of high court chief justice high court later na senior most justice samana masi order information lowni adu da high du si I adu du mayam tor in the name of god ka tor adu lo kan man high du si amaru parsi based on my ability man to du kari preserve protect and defend the constitution and law isi adu leba maming than da du preserve to protect and defend the constitution lava lamma satpangam de highway satpangam de sibu kada the constitution preserve to protect to defend to constitution article 19 the violate to 21 the violate to 14 the violate to si mayam se khoi mangon da governor utpum change ba kaino nang wasak lobi do sir nang swear to re based on my ability preserve protect and defend the constitution and the law hire adagi amasu yauri I will devote myself to the service and the well-being of the people guide machine kamai to jano sai haibum changi haibrinda lo the yabudu aina haise akoina semjun sajemanate everything is written in the constitution adaina khamada manipur ki thoibi irang nung kai loi maksi masi answer si somewhere in the constitution answer yaujabani koi angang gi paikha answer thi khangdam to lari phakto hojikti open book exam aina BCI ki bar council indiana advocate enroll to gi aroibe exam si open book ne nang lai puri yengjer ibe ya ne ba ko khang daga de lai chung thi ga matam loi ne adu ne khoi manipur to si constitution ni pha ga chung thi ga answer khang da wari ne ba matam loi ba adu ai ban pha di o adu article du yaw ni adu pang da to kok ta ne ba in kham ga constitution je par ga laibak sing nga ga di sa hong ba nungai ba yai pha ba kai du loi oi doi ni se loi le ra ba ni everything is in the constitution like money na ko si purga salini tum dai sum bom ya thamin gari mama na khil ga salini keno leba ngak to si ngak to ne atai na ngaw ba si pa pa ya ngaw ya poti constitution ji ngak ka do leba si makhar to du min salam ko to sarkar ga si khoi minister akhoi chief minister akhoi speaker mayam si constitution pa da nai na ga wa ngang ba da si matung ina union minister ga prime minister una ba da ngang ga di moina ga
yam haine mogi oza oidoni ko da heman biswa sarma ga haibomba adagi di kiran rijuji ga haiji moji LLB tawre taw ko lo ji kha ubur mami tu ubunina kha khangbanina parliament su ngang odu budi sena ngang se lu na mu kanona akoi gi Kapil Sibal na mu lauthari ga du that's different thing ni taw ko masum constitution du khara khanga di potu mali dana ko adu yi wani da Okay, thank you very much.